Ruikt lekker, hè? Ja. Heerlijk. Hoe lekker het is. Het ruikt omtrent lekker. Ah. Wat maak ons? Chinese kos. Wat alles? Chop suey. Stir fry. En dan orange chicken en sweet and sour chicken. Well done. Ons het net gou 'n boodskapie vir Pip stuur. O ja. Onthou asseblief om Elvis se tribute Facebook page te like. King. Ja, Tribute King. Daar sy adres. Onthou. Baie belangrik. Ons het die Papiertjie. papiertjie gehou. Ons gaan nou van die kos maak. Die kombuis is nog nie klaar Ons nie. het vreeslik honger. En dis die vloer. Ja, dit is reg. Lika sê hallo. Lika. Lika. Daar is die nuggets. Nog saag. Hey Lika. Moet dit hard wees? Nee, hè? Maar alleen ons kyk. Voel dit? Dis ons oentjie hierbo. Ek moet 'n bietjie meer gas gee. Nee, hy's nog daar. Hæ? Nou goed. Hæ? Nou goed. Hey Lika. Ja, Linda met Lika. Ek gee hom 180. Oké, Okay. oké. Zeg oké, Lika. Bye. Lika. Oké, bye. Ook, het is weer koken. Haas hy Curtis. Jessie, kos is reg. Kom ons eet. Ek gaan hierdie kos afneem. Wat is dit? Ja, Chop suey, stir fry. ik kan niet nou kos rijden. Ja. Orange chicken, sweet and sour chicken, rice, pasta. Kos. En die Lies en die Bucks. Kom ons eet. Sê hallo Lies en Bucks. Hallo. Ik heb ons eerst